O Elmo Elizabeth Nonroforo o ndong talenta kavalevu na Radio Fiji One. Nimbula bilak. Ayongo ero ni mainandi. Ondo talenta kana varro ngana ndomo bitu na Radio Fiji One. Set. Oya welina kumaimbulu mayobe ambotele. Ondo talenta kana varro ngana Radio Fiji One. Na ndomo ibiti na wonga ni biyani. Bola na dangonga tsetse bala Wanga Jackson nandi kima mindo talenta kana varro ngana Radio Fiji One. Na Radio Fiji One na ndomo ibiti na wonga ni biyani. Sambul binaka se kwengo na boleleka ni no de tuku na boginde dai na maki ni mena vaidori na beisawe ni tubutubo ni ken tango maki na no bonua ngoendro tikine boginde tagni kuwa en na palimendi o ratu inoke kumbombola na minista garava na tatango maki e kai ni ken vaidori na beisawe ndua na itikiti bu binaka ni lakolako e ndo tikine maruta bolebo ratu inoke oya na bolembole so e mboleikina en na bugu ni bingarabi ngo ndoni tubutubo bo oya na kena bakadurumi na bital noa ni beso ngo kina be kornibuli karna boita bikina na tambana ni obisa kena mate ibalu en na nonda bonua pande itaka orote mumukepa na ililu ni toni besanga ni sianga ni tiko na ibandi ni dina kaukaua membale tana nonro wakati erone leo ni toni besanga en na beba kasangai se na sexual misconduct so moti kuna kaya bolai na nisibia na Fiji san o roti mumu o yana non rombita kina le rua ni rosemati kina taka Kongo kina ndua ni bakilislesia na loma ni palimenti na ndua na buli mai singa toka kani siang ni ndua na ibandindi ni binaka ia ibandi taka biniana musimalua na buni bolelebu na palimenti ni se toso tigo na kiana vangangai na kisiongo saba katarongi na marama ka kila kasa mataki ni wakati na taka Kongo kana sianga toka ni soumi na loma ni tolu na bula era sa tomboko na ubisa endua na liunu bonua kasemati kina taka ni nono to baka saurara ataki endua na beitamani mailo toka na madao saoti walu ni tambangone kuni na security camera ni ratoa duruma bako kaua endua na four wheel ka kele toka na endua na yasa ni sitoa baka saurara ataki on raiva baka kina na watina kina rua na lubenrau baka ditaka o ana na isoro kina FBC News ni na tomani tinga na bebangangai ka baka murine beitukutuku kede dingomi semati kina taka Kongo kina ngito ndo beir na dorubo lago duruma na fitness test ni kuwa oya o sea kulinisau na kapitani ni timi ragabilo abitu na no bonua ni kuwa era bato blekina na dorubo ene wasiwasi loma kina singni mataka ernangarabi kina na dorubo na muira ni no bonua maida bekir na boleleka ni no de tuku ninge na magatoka na Radio Fiji One kina Mbula FM na kene tutu matata ni mataka ni bwede naka Bulangga salo mitina korbotan ando tali tak na varro ngena Mbula FM namban dua ena sere dolbina wa saukuru tondo tali tak na Mbula FM nimbula narango labinia to ken korro ena kasi ando bakro ngena Mbula FM namban dua ena sere Bolvinaka ya umakereta menandi na SBA na Mbula FM namban dua ena sere wa korbo ta sanga talento na station ni rolerua namban dua ngana Mbula FM namban dua ena sere Mbula FM namban 2 ena sere